Amma нефтебазатыгар ыксаллах быгымайгы тахсар түбөлтетигер анал үйрек боланаста. Күн бүгін Amma нефтебазатыгар 10 ағыз тонна биомнах не продукцияларгар аналлах йомкастар баллар. Үйрек ис қоханунан нефтебазаға йомкастан селеркі тоқтон ыксаллах быгы билдирилибит. Бу түгенге сухал мерениларга туханнах сулус полюхеттері быгачылар кыттынылылар. Amma tağı 90 nömerdəq baharnay çaz bayıstıra taqsıbıt bıqlağa töhə türgənli köməğə kələlərin kördülər itenne neftebazağa turar yomkaska xalbıt toxtubut sedərkəni töhə bir yemenən cahayalların uçottattılar. Разгерметизация трубопровода сценарий нук, он улана тоқту балла, каре обваливание, он улана беги улана ликвидация лахтахпыт улата перекачка лывыт, остаток нефтепродукта, дистоплива, хлор соседний емкость. Тоқты бұтын бұллағына носуғынан қашайдан бензовозка қолуыр манна обаттар оғыт, оны атын емкосқа жан сүйгі бүйт.